Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta f'Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħareġ għal sħabu Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Il-kontroversja li qamet rigward kemm huma, ovvjament għandek iż-żewġ ministri li huma direttament involuti f'kemm huma l-Ministru tat-Turiżmu u l-Ministru ta' Għawdex għandhom familjari u forsi ex-canvassers tagħhom li għandhom interessi fiż-żona. Il-Gvern huwa f'pożizzjoni li jieħu ċertu deċiżjonijiet rigward kemm huma temmen li jista' jkun hemm lokal konflitt ta' interess dan il-każ, grazzi. Rigward id-domanda li tikkonċerna l-episodju li kien hemm ftit tal-jiem ilu ġewwa Kemuna, ma nemminx li żewġ ministri li għamilt referenza lihom għandhom sitwazzjoni ta' konflitt ta' interess tantu hekk li d-deċiżjoni ttieħdet minnu fih u nemmen li s-soluzzjoni li nstabet kienet waħda li toħloq bilanċ bejn l-interessi rispettivi. Huma ħafna dawk li qed jgħidu li minħabba li l-familja ta' Clayton Bartolo topera servizz tal-għaneġ bejn Malta u Kemmuna u minħabba li canvasser ta' Clint Camilleri jopera wieħed min-negozji ta' Dekchers f'Kemmuna hemm konflitt ċar ta' interess. Iżda il-Prim Ministru mhux tal-istess idea. U dan kompla joħroġ biċ-ċar waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha Robert Abela kien mistoqsi għal darba darbtejn dwar din il-kontroversja ta' Kemmuna. And I go back to Comino. You said this should be used as the right example for the striking of a balance. But first of all, how confident are you that the people out there believe that there will be enforcement and action when you see that operators are so close to two of the ministers who are the ministers directly involved in the issue? And recently I went there myself. I spoke to locals, I spoke to tourists who were very disappointed as soon as they arrived in Comino. It's very loud, it's very dirty, there's a lot of overcrowded areas. What do you say to this? Are you disappointed when you see the way Comino has now turned out into? Thank you. Ma hemm ebda kwistjoni ta' konflitt ta' interess tal-ministri illi saqsejtuni dwarhom, tantu hekk illi azzjoni rimedjali jittieħdet minnu fih, kienx l-episodju ġiex skattat bil-azzjoni li ħadet il-graffiti. Il-Ministru ta' Għawdex u il-Ministru tat-Turiżmu huma żewġ persuni li Robert Abela poġġihom ministri wara li tawh is-sapport tagħhom biex hu sar mexxej tal-Labor.